Hirute ka channel la kalolom le veka chu mesalot skincare kania ole tunchu ma chuanin bikil products review ve thungang o khongina top 3 million sakdon nia ole ama sen ka channel te milo like milo subscribe sakturin kan som ma sa chuwa tunchum chu ti chuanin tunchu ma hianin bikil products kan review dona an face wash launch tharania hei himo an launch tharbelania ngei hydrating face wash ania Aqua boost anti deuh khera hydrating gel cleanser ania hei cleanser le face wash ai nang o I hrang chuang lawa thil inang ani chuan hei face wash ania ti chuanin hei gel type ania a texture po hi hei gel mo a texture po hi a film veka mana nuam lu tuka hei te hi ka du reu lu tuka ka ron hmang dona tuna hianin ka mai ka ron phi dona ni chuanin enge ai kan phi mai ingredients any latiro I heta hianin aloe vera oma ti chuanin lactic acid oma lactic acid hi hydration cha hydration petu vunti hydrate tu cha ani exfoliator ani rolin kha share teng tur ti chuanin hyaluronic acid tele hydrating ingredients om nuala lavender oil om boka ti chuanin hei hi hydro booster ti mayang enge vunti hydrate tu vun phi fai tho sia ti hydrate tel tu khan ni ve bokani ti chuanin tuna hianin ka mang dona ka mai ka phinga bikil products hi ka mang ve ta nuala products paru achanga pariat vel board chu ka mang ta in ka sia man ta mangai lawa tihan ku ta kan noi phon phutanga an products hi mana nuam hlom maya an product si at selo hlom boka tunan face wash hi ka du hemi himo mana nuam ka ti topa agenda la amai boka chuanin enge vun ti ro phi zo ti ro ru pak te kha om lawa mana nuam le tuka ka don ti chang ka mang de chal changa I kala phang de chal chang ni ka don ti ro chang mana nuam ka ti lu tuka tin a tha ka ti boka hei winter life hi chuan man chi tak ka ni ka ti ya vuna ti ro lawa vuna ti nem ati nail thepa puta nuam nu tuka chu ka du na nia ti kha chuan ka phi fai le thei ta ti khan ka mai chu ka phi zo ta mai puta nuam topa hei vun han ti ro rup te pot mar chung te le vun enge put sheo mang kha om lawa man nuam nu tuka chu ka du na nia winter lai phei chuan le dry skin ektik lai po dry tan phei chuanin in hman chi viawang chu ka ron sei do a tha ka tia ka recommend viaw ani tunchu ma chuan kha ti zong kha kan product ron review thei te nia bikila aman hi cheng zathum som ko pa ko man chaw nia an website a chuan discount punin le thei mai thei ni tuna hianin mo chuan chuan in van ni chuan discount in chang theiang ole a tha ka ti viaw he hindu ve chuan lo le ve don nia 100 ml ani nge ani a hlok viaw in mang rei viawang mana heklo lu tuk a phon thatu boxi ole tunchu ma chuan khati zong khani se ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like milo share sak zel tuin ka som cha video le pe ka ken le chho lon nia